Ka Sarkar Meghalaya kala penjari deka curfew met kat kum ka kedon cis pa andro pulai jang ka BNSS ha jaka kapot ka Meghalaya bat Bangladesh bantela ka me jingrong jimi ki breu kan to pikireu king atyar bat kinong khayi be an. Kani kejing penjari kala jaru hapdeng ka jinge kenat ke India bat Pakistan hadian bak India kala ther nam ding ye ki kitem jagile no Lashkar i Taiba bat Jaish-e-Mohammed ha Pakistan bat ha Pakistan occupied Kashmir. Kenang ban lak ban penihar keput ya kejing tombor ha Pahalgam. Kebalashim ya kejing em jeki arpun rengut ki beriau ki beri kinong jengok kai pertai. Katkum ko hukum balapan mi dari Deputy Commissioner ka West Janta Hills kani ka curfew met kan treka mardor naduk kupor pra bejemen met hadu hendro bejemen step. Haki jaka ba hadu ars pa meter no zero line. Hais Khasi Hills pat kini ka curfew kan trekam naduk kupor pra bejemen met hadu hendro bejemen step. Haki jaka ba hapok ka 10 kilometer radius no zero line bat kan trekam arbanai kanti. Kini ki Deputy Commissioner kelaong bak jaka kaput haki ni district kadai namar babon kidai ki bampat care signer sha ba kadai ka basuk ba bandrung bean de ki breu na Bangladesh ba ki dikhot jeng ki runar ki bran jinge dai ba ki atiar bat ki kan hon le no ki bala bane lumbun breu hajan ke jaka kapot ke pormen miet ban le ki kam bamman katkum gini go hukum lakhang persya ke jingyat ki breu ha jaka kapot bat kari Bangladesh da jeng temu banjam sasiliang uput ne bandrung bean che India lakhang ru bane lumbreu basan ngut Nepalat bat bandra ikitiar pen mensau ke balak ban penun kam kum kitiar relek ba kentup ikideng ki mau ke jaka kaput ke India bat Bangladesh lakhang ru ikinu ki kam bean ke jing khai bean ki masi ki mar ki mata ukwai tempo bat kiwai ki mar ke balak ban bo hak jing mah